kasande yekiro cyaba mama twabasa kufuna umuhereza warhanga mama ngo abase kutwisa mugisha abase kutukomorera entandeje mukame yamurekera kugira ki yabasa kubagana ho nitwe ubundi kikabasa kuhindura ahariwe utine mani ubundi kibasa kwiso mugisho tungamani kwa kuba utine usinje kwiso mugisho kigambo cyizoberi ubasa kutungo usinje rero imbabazi yongerwaho timsizina rya mukama nyikiriza tumwakire ubwo Reverend Kiriza Julian no mushomesa ubwo hatari yahaberebereze ntarukora kunka ayineho binje byarukora Reverend ngushaba ngo yanjiro tugambire byo rukora habereberezi tusime imbabazi yabare munonga moderator clear kandi omweji wanje amina nashimira kushanga amina mena bakutureba aha TV West ndi Reverend Kiriza Julian Asiimwe Asiimwe niryo mwami clear unamara nawe myaka 15 amina Yesu ahawe imbabazi kandi ahawe imbabazi ni nkorera office y'umureberezi wa Ankole ndi Diocesan Mothers Union Cordinator. Beni simarahanga munonga kureba ngo ahizobere eryaba maama Mothers Union Coordinator ndiyo mwanyongo. Amina Yesu. Kama Asiimwe mnonga. Reverend twari mushara nabanyuma tugumzemo. Katshabe. Mwimusiye mutuma yanyu tugiye musihara mukama arahanga ubushobozi ubona tati tumwana n'umuya rukwera ba perishona bashati y'arahango mwe yote ndo msiso mwe kwafa kureko shemero msiso mwe yetisi byo kushisha bye tukusima ntwebaza ahabweri izobe ryo mutano omagara gitu nkabacyara ahari izoba ryo mutano ahamagara gitu nkabikiriza abo kwani tureba no hango musheja kuwaherize kumahanga ngo wareba yaborabara nuko kumuhangira umuhwezo mushemerire kandi wo mucyara kandi wo tukuselebrating irizuba mwe tukushabantu kweshengereza munywano witu Yesu erigenda tuyinirho nenjara by'ikigambo cyawe ahabo kubo no businjo butegami tukushabantu kweshengereza ijo gambe nitwe Yesu Kristo mukama wetu amina yabare mnongo Reverend zakugendera kimwe aha kigambo cyiti kizobere yabare mnonga umushuganisa wa program eji mwenu kutukugaruka umukanisa nkabikiriza eji Sunday ya katano erukurata ikiro cyo kuzoka kwa mukama wetu mwenu kwe kubera Sunday ya katano nikibana kimanyisango Sunday rukwija ntwija kuba celebratinga ninga shintu tujabuza ikiro cyo kutemba mu iguru cya Yesu Kristo okutemba mu iguru mwena habweri izoba ntwija kureba ebyo bigambo Yesu Kristo arukoraga bejibe ebyabagambire kandi arukubendeza okushemererwa mwene byo bigambe bintu kwenda kusharinga na ba mama na twena abarukutureba ha TV West kugira ngo Yesu Kristo kiyaragira bejibe kandi nitwe bejiba Yesu Kristo muri obonako n'ikigambo cyo kushemererwa abo kwa clear okushemererwa kubuzura maka okushemererwa kubuzura amirimo okushemererwa kubuzire everywhere mwene twija kwebemberwa ebigambe ebyo ebiri omuri Yohana injiri Ishura 16 mweni mwa bari yoko mukana mwija kushoma ogwabirnesha mpaka gwashatunesha tu konkani nja kushaba clear utshomere ogwabirnesha tu okusiha gwabirnena abine Bible zanyu zori Nyankole mureba harupapura igana ashatunina omuzingo gwenda ganensya okay Yohani 16 ishuri 16 mushororo gwabirneshatu na no gwabirnena aha kirecho tariho bimurimbuza buzimazima nimbagambira nti kumurishaba ishebona ikintu cyona omwizina ryanje aryakibaha okusya hati tariho tumushabire omwizina ryanje mushabe muryahebwa okushemererwa kwanyu kubone kwicerera yabare munonga clear wachoma je buzuma mwenu password eyo kushemererwa Yesu Kristo yasigire abejibe eriyo mukushaba omukushaba na habwe cyo mutwa gwitu ningashi title yitu ningashi heading yitu eyitukuza kugendera no kugira ngo okushemererwa kwitu kubikire omukushaba
twatumurije umuntu tugira ngo our happiness is hidden in prayer. Nicyo twenda kugambaho. Yesu Kristo ibigambo yabigambira abejibe abiyabire nakunda munonga kandi urukundo ejo yatubyiremu mwene byo bigamba akabigambira abejibe hari kuburayo eriyo sande nkeje hari kuburayo sande emwe ahabo kutembo mu iguru yareba bari kuzaguma bonka mwene yabasigiro kushaba kandi ndeba ngo nitwe umuryo bunaku it is relevant umuryo bunaku ahi okushemerwa kubuzuro maka aho kushemerwa kubuzuro mu kanisa aho kushemerwa kubuzire everywhere nutwetenge bigambe ibi kandi enyuma ho atakabagambire bigambe ibi twareba umushura 15 umushororongo gw16 nabo yakwata begibe yabatuma kehogo nkiwo koryo mukehogo shahe ryo kureba TV yabagira atatitimwe mwantorine ninye nabatorine mu mugende mwane byana kandi byana byanyu bigumeho rero kireya umwamara kwane byana chona everything umurujungu muchone cyumurisha batata murukurabo mu izina ryanje ariyacu bakora mwene rizobe Twine ecyaza kuraba umukwane byanebyo no kushaba chone cyumurisha batata mu izina ryanje ariyacu bahereza haza obunaku abejibe bagira obuba bwingi batina washangu tubakwija kumaraho nkabinyo kuturyo ko kututinire kiriyambire nindeba ekibire kiroho nyimwazi yo yabana nyimwazi ati nkumanya ko nkambire nindeba social media ndukurebe ente nyamwingi rukwera mu river Kagera ijuba kandi batore ko urugundo rwakisoro naruru ukagenda mwino ruramba rakampara amasaka kampara narwo rugenzire turigira mu covid ibintu ni byingi ko kandi yabangu nitwobona ko buturiyo ntugamba bushikire akwa yagira ngo ahakire ekire cyari kugamba necyo kugaruka kwe abo kwakija kare mwena hati necyo kwija kututwara with our accountabilities arukwenda kureba ebyo ebitu akozero munseje yatugira ngo ahakirecho taruhebe murimbuza abo kwabyona yasiga yakora ki yabitugambira buzuma konka bambe yabahumuriza yabagira tazeki mu 16 twareba mu chapter 16 ryo twashomanira rwamshanjo yabahumuriza yabagira tumanya ubundi yo ningenda ninja kubohereza umuhwezi a helper outweto moya rukwera abenu we yabashugana sazo moya rukwera ayinemerome yarukora echo kubanza cyabyona no mahabuzi outweta the guide omoya rukwera no muhumuriza the counselor outwete ngo muryo ubonaku omoya rukwera no mwegesana yegesaje omoya rukwera no muhwezi atushemerire twena umuryo bwo businjo butegami mwene yabagira tobona agenda nakubohereza omoya rukwera rero abahwere umuri byone bimurabe numukora kandi nabo natwera Yesu Kristo agaruka atwehanangiriza umushureje umushorungo gwabirnena ngo kuwatshomera yagira ngo okusya hati tarohe kimwashabire ekine kimwashabire umuzina ryanje mushabe muryahewa abishimo tushabe turyahebwa na nebyo tukurebe bitegamiye byo bitakubasa tumushabe tumwegekera azana tugira tumunyegekera rukushubirwa kwanyu abo kubanimba taho mutuma ba mama mwana mujaguze kiro cyanyu habwera izuba hine byingi ebaretire obutashemererwa konka Yesu Kristo natuyendeza kushemererwa konka yatugira ngo umushabe konka twaza kumushaba azana kigamba ryo muri Matayo reba yo Matayo mushanju aha rupapura ruri 12 omudagane syo natugambira je munonga mushabe muryahebwa musherure muryazura muyiguze muriyigorerwaho yebare munonga mushabe muryahebwa bishimwe ebimukureba byone bitegama muri kituzaha amaju abo kwa password yatugira ngo kushemererwa kwitu omusingi obwo butegami buryaha amaju
twine kusimba amaju makagitu twine kusimba amaju amirimo yitu omukanisa everywhere ebyo bitukurebeshaga meru kushesheke tine rubaja muri cyabishimwe tusimba amaju tushabe ahabukwa yatugira ngo natumanya muri Yeremiya shura yo kubanza ogwa katano nagira ati nkakumanya kare utakagire no munda yanyu kuna nebye bitukurebe biroho akabimanya kare nahabwe cyo password tw'abantu twenda kushemererwa muri yo businge obutegami no kusimba amaju gitu rero tukashaba ugwabernena yabagira ati mushabe muri yahebwa okushemererwa kwanyu kubona kushikira kama wita Asiimwe okushemererwa kwitu kwaba kuri yo kushikira twine kushaba kandi tuyihiramo ahamutuma kireyana niwe oryoko orukutureba ha TV West nyenda kugambira ngo erigenda abantu babuze ubwire bwo kushaba bagizire barahanga babo kandi shibababaye bari aha WhatsApp bari aha TV nangwa tingira inkeji ngo bareba TV kireyana nyenda kugambira ngo erigenda aha TV hariho ibintu byinji munonge bishobire oshanga umuntu ari yaci Nigeria akirgaci Nigeria za kindi akirgaci inda za kinya Uganda akirga yo kwagaraka WhatsApp akirga ya za Twitter akirga yo akiza kurugo ko no burehe bwinji rahanga koraki ayiba namwe nintekateka muna nebyo bitukurebana bibaho okutandikira COVID okaza hanzije ukaza hari Ebola ukaza hamigerege rukutwara abantu nintekateka ngo rahanga nayenda tumushabe nayenda tumugarikire nayenda tumanye ngu nuwe rahanga buzuma nuwe ayinigurunensi omungaro ye kandi yatugira ngo kandi yatuhereze ngenderwaho rero ntango no mwesugwa takwenda twerekera namwe nuko nanisha banagira ngo rahanga tayendo musiso mwe kwafa kuroko kwetisa akagaruka mu mbabazi kiri ingenderwaho yo muri Yohana 15:16 rero marire Yohana 15:16 imwe ba mama bo kwenda kushemererwa mu makaganya abo kwenda kureba abana banyu nibashemererwa abo kurenda kureba bakiyukuru n'abaguruse nibashemererwa password eriyo muri Yohana 15:16 mwene tushomero gwi 16 nubwo ndukwija kwererukana nako nahagira hati timwe mwantorine ninye nabatorine nkabataho ngo mugende mwane byana kandi ibyana byanyu bigumeho ibyana byanyu begomeho nahabwe cyo cyona ekimurishaba ishebona omwizina ryanje aryakibaha mukaba wita Asiimwe ekigambo cyo kushaba cyagumana kigaruka abwa password eyo ko kushemererwa kubuzire haza ebyane byari kugambaho clear abindi tubakubimanya ninyenda ba mama batata bashwenkuru abaryoko twane byane ibi tubishango mbagaratiya abagaratiya shura ya 5 gurebe Galatians chapter 5 mushorongo gwa 22 okusya gwa 23 rero nyuma nakushome byana konka ecyane cyo kubanza mwenu obumba ni kushomesa clear tukaba twabire twita prerequisites ngwano yenda kutungeki oyine kubanza kugireki mwenu prerequisites zo kushemererwa omagaragitu omakagitu twine kubano twane byanebi Yesu Kristo byasigire yaragabe abejibe icyo kubanza ni cyana cyo okunda wabo ino kunda noja kushemererwa ecyakabiri no kushemererwa iwowe ngo kaba kushemererwa rero umuntu wahika nawe yabaye by osmosis tinkumanya nawe ukamujwe ko kushemererwa kunka hari abantu abo rukushanga waturo mu kutonza na yazo mbiburo mu kushoma we nashome kitabo cyo kutonza Yesu Kristo yaturago kushemererwa cyana cyo kushemererwa ecyakashatu no businje ukugira ubusinje clear umuntu acyukureba nabwe nuko nakureba ko yemeriro ko jwiro ko rije nareba ngo jwiro usinje kugumisiriza ba mama umakoko kugumisiriza kumuragiro kugumisiriza numija kugira usinje rero hari ikigambo cy'imbabazi omuriyo businje butegame imwe bantu twine kugira imbabazi
twine kugira uburungi eke cyishongora burkasheshe ahabo kuba niye banka anthem yanjye kunza kushohora nyishengereza mukama ngo uburungi bwawe Kristo bugume bushekire batabaniye bareba babe niwe bareba nkabasubwa kiniwe mama ryoko niwe tata niwe munyeto we oburungi bwa Kristo buguma gushwekire mwene babana bareba batakaba niwe bareba nka Julian nka Claire nka John kureka bareba ogwo uri muriwe rero hari ikigambo cyo bwisugwa ombona ko utegami corruption ebire corruption ecyamuheru nangwa second last obucurezi okucurera ba mama nimbaraga okucurera omisho gabashija banyu okwahamira mahimuri nayimukora obucurezi mube banyabucurera mutakaba banyabwangu mutakaba banyabwira nane cyamuheru no kwetwara onashitse kurango kino buzari nakiriya okwetwara rero ninyebembera bakazi ba Mothers Union ekitwebembeza n'umukazi kwetwara okiba n'urubata bakareba ngo ubuzuma umukazi nakora ki rayetwara akiba nagamba niba ukareba ngo ubuzuma umukazi nahereza ibe kitinza kunko umukazi nayi mukawugira bisebo tuturarye precious mukama tugirira imbabazi atwakiza umushana gwamishoje twabana twana ebibyana omanye ekitwire kikomere shara zawe okumakana wasa kugira nkantwire nishaba kunko kushemererwa kanta kwine banzo tungebe banzo sherebi oshero kunda kushemererwa businjo kugumisiriza embabazi oburungi obwesugwa obucurezi hamwe no kwetwara rero mukama abone kutuhereza kushemererwa kama witu agumenyewe katshabe kama rahango bushoborozi bwona tatitwe umwana n'umoya rukwera ntukusima ntukwebaza abo kwatwareba ngo kukunda kwawe okuwatkunzire waturago kushemererwa ngo kuwasigire wagambira beje bawe otukundire bano murya hamwe n'umunywa hamwe n'ubundi umanya kumurya beje banje nambe n'waturage byana byo moyo ebirumo kukunda ebirumo kushemererwa ebirumo businje ebirumo kugumisiriza embabazi oburungi no bwesugwa obucureza hamwe no kwetwara nkabasugwa kimutayi wanje uriyoko mukamanya muhanga obimujuye kamu haza abono kushemererwa umunseji omusingi obutegami kandi tumanya ngo cyakoresera umunseji no kugira ngo twena tugero kushemererwa tugero businje nambwe nobwo businje nubondo kutengera buri yomwe uriyo natureba uriyo nashabanitwe aha TV West nameno businje bwarahango obwo oburengero kwetegereza ku muntu wena burinde mitima yanyu mwena imwe ba mama imwe ba tati imwe bunyeto mwe imwe bakikuru mwe imwe bagurusumwe mugumize muno manyarahanga numukunda numuhereza n'umwana wa Yesu Kristo kandi umugisha gwarahanga tatitwe umwana n'umoya rukwera umugishogo guzuma kaganyu kubahereza kushemererwa umugishogo gubarinde ndwara gubarinde bishikirizo gubarinde amana gombi umugishogo gurotore biroto by'amakaganyu umugishogo gume gubashuye kisoburungi bwa Kristo oragume yabareba atakaba nimwe yareba kureka reba ugoryo muri imwe umugishogo bwashisha bwira musingi obwo butegami gume gubahereza iruho nenjara by'ikigambo cyarahanga kandi umugishogo twena taruturugaho kurugahati no kusebera byona amina kama witu agumenyewe niba bimenyewe yabare iyo watambara nitwe umutweka cyengiri kandi twasima imbabazi ahabo kwebo mica tukebembera umutweke ki Reverend Kiriza Julian nukamama nkomchara mfumbo kandi ari kukura na naba Mothers Union ahabureberezi Neto mtisha kandi nechembabazi buzima twenda kusima ahabwenjiri yagamba kandi buzima yari yenjeri nuje munonga kuwa kubasa kuba wagitandukanye itwe it was so beautiful kandi kuwa kubasa kuba bundi washangane hendera yajiha omuri Yohana omutwegwe 16 ishura nubwo kutandikira umushoro ngo gwa 23
okahendera okagumiza amahoko byoyine obwire okageshomera kurungi yenjiri nungi munonga omuti gwagyo kushemererwa bantu mu kushemererwa ku buzire aha mirimo yitu omu maka gitu omu baana bitu konko kushemererwa ko kona ntwihahi omu kushaba mureke twebembeze kushaba rero tutunje kushemererwa yari yenjiri nungi munonga konka habo bwire tutwabasa kugira ngo agumize mwagumize konka shuware ekitwatungaho nekikuru kandi itumatazi nturebe dakika za batanu zaringo muri 3 twenda kusimara hanga habwa program NDYAMUSIIMANTA twinira obujurizi obu n'uburungi munonga obundi nobasa kushangani waryo hine byo kwenda kusharingira habishemwe konka oshanga toyina horo kubugambira konka hino twatayisa ari kwenda kutugambira obujurizi bweye niwe nobasa kubuhurura gira kuwa kubasa kuhindukaho wabo takikirize Yesu kuba mujunu wamagara gawe abase kujuna bit program NDYAMUSIIMANTA oyinekera mirenda hamwe na brother Kenneth netubatwara kimwe paka hari 5 reka tumureho netugarukana ubujurizi